Hello friends, kakipain ka channel hi na question hin bol ka ve na hele WhatsApp lang sang he thu na hin ha dong na ji chung kakipain hi thela dang hin dong na WhatsApp yong hin dang hin do the he na ka bol the chen ka hin bol de hin chen tu na ka hin se nom chu hele hin do bangwa last sin it is of dham na ai lo le profile picture it of dham ai lo le tu a ke hin ka status mi som le len ka dei hen pen en ve hen na chi to hin te khat chu hi le chai screen a ken pe hin message na thot na correct scene chu ho ni ji in khat au ma le chun iga het deu chu message na thot chu lut lo lai na na thot pa phone a chu lut lo lai ni hong ten chun alu na hin ai ma chu cha na het deu chu ni na thot na blue color right hong ten chun ipi ham te la na message avet pan hena chu chu it off dam chong hu kain sei de hin itela message na vet jo te la right blue ta lo de na lo de na thot na ave lo ho bang de chu ho kain sei de je chun chi video kain sem hi mi tam ten na hin phat chom video kain chen na hi je chun abula ko na last chen hin vet de chahe point li kain la do hin WhatsApp sunga dinga chin he na le na phat chom pi de okay ki pat masang kamin chule bonga hin tu na kain sei ding chule thamne la namu ta na chu hin okay masa pe na che du chule WhatsApp sunga che du WhatsApp app ne du sunga che du sunga che ten le chai kain pe hin chai pi na bol du ham tin achung langa 3 dot hu na me ding na me chai ten le ti a interface um tin new group new broadcast link device steered message and payment setting chai khat kain sei no payment thu rong he nidang ten le next time ten kain sei da hin dong win na kain sei di hin ten setting amen chai hoya che di han setting a che di iche chai ten leo ta interface um den account chat notification um chai pi a che di han account na he na che di iche chai ten leo chan privacy um security um chai hoya che ki di han privacy a che di click chai ten leo ti a um he chai het di chu chi amian he na isei topic di wa amian point he who can see my personal information kon avet daham chunang ni ki choose the na example last sin a hi hen the na nobody nti ala koi mi chan na last sin na photo chu kom chan mu lo de te above a hi kinale above a hi na details kitile na min ho na number ho na number cho mu du hin ama thil dang na sut ho cho mu lo du he above a hi can everything koi hin hi je chun min ka profile busy ma to know your status kati hona cho amu du he ai ma chi ta can nobody koi ala ko chan mu ki lo ha chi chu khat na hin te status na hi kinale status na hi kun na status ve len ti ham na them khat romantic nang sang hi la kun ve hen na ti al naga click nga le na click cha chan bo cha mu din na click lo ho chun na status mu lo de na chu na ki hen the hen nang chu khat a hi kin te khat read receive ki he chi mian chu correct scene na chi na mi a le example a chi chai on hin na on hi o ma le min message na thot non chu ta right scene hum de na te min message na hin thot nang na vet non le right scene ama langa chi ti chu khat ten khat na chu le chin na off a hi le mi na thot non le right scene loading right scene ding he wa blue color a loading na te le min message na hin thot na vet non le ama phone chu right scene hu blue color a load he chi chu hin a bol dan na ha pon na he na le abaya hi ma jo se ye jong ka kipa in abula ko nan hin vet pe wa
nin subscribe nin like pe jo na ki pa thu kan se hi thele hin comment ji win lang hin share pe di na ka hin thu mina ti sanga tamzo ti sanga phazo video ka hin sem theina dinga ai lo ka hin sem ho su nang ho vet the ahung lu theina dinga subscribe nin bol pa bell button ho all in nin koi pe di no ka hin thu me stand to hin ka ki pa